Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melontarkan peringatan keras kepada Israel, di mana jika melanjutkan agresi di kota Gaza, maka nyawa sandera dan tentarannya akan tumbang. Mengutip Tribun News pada 5 September 2025, peringatan ini diutarakan Hamas dalam video yang dirilis pada Kamis 4 September 2025. Di mana video itu menampilkan cuplikan para tawanan yang ditahan di Gaza bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap kepemimpinan politik dan militer Israel. Isinya, Al-Qassam menyatakan bahwa peringatan itu bersifat mendesak, menegaskan bahwa setiap keputusan untuk memperluas operasi di kota Gaza justru akan mengorbankan nyawa tentara Israel hingga para tawanan sendiri. Artinya, agresi dan invasi darat tentara Israel justru akan berakibat menimbulkan banyak korban, baik di pihak prajurit maupun tawanan mereka sendiri. בסדר, אחי, אני לא מאמין שאני רואה אותך. אחי, אני לא מאמין שאני רואה אותך. אנחנו נמצאים ליד הצבא, אנחנו מפחדים, יש פה פיצוצים, יש פה יריות. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.